Hai guys, kembali lagi dalam segmen Ask Fira. Anda tanya, Fira jawab. Kat sini kita akan menjawab segala persoalan anda tentang trading. Jom kita start dengan soalan pertama. Daripada Suzy 90. Boleh jadi IB tak? Ni soalan memang ramai yang nak tahu. Jawapan dia memang boleh. Memang boleh sangat. Actually, kalau korang nak jadi IB ataupun introducer broker dekat Altima, proses dia tak adalah complicated sangat pun. Option pertama, korang boleh terus contact account manager masing-masing. Diorang akan guide step by step dari register sampai setup. Kalau jenis suka buat sendiri, lagi senang. Just pergi je dekat website Altima Markets, klik dekat bahagian partnership, lepas tu pilih IB program. Dekat situ, boleh fill in segala details dan klik register now. Dah siap. Dan kalau nak extra info, boleh refer account manager atau PDM. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Marul T20 ataupun T20 lah kan? Altima ni dari mana? Legit ke ni? Broker ni dari mana sebenarnya? Panjang soalan ni. Altima ni berasal dari UK. Kita ada regulation daripada Financial Conduct Authority atau FCA, which is one of the most trusted financial regulators globally. So, dari segi security, compliance, memang ikut standard yang ketat. Sekarang pun Altima dah expand ke banyak negara seperti Indonesia, Thailand, Philippines dan masih lagi growing. So, bukan kecil-kecilan punya broker. Altima ni dah sampai tahap global. Soalan daripada Amin K. Apa yang best dekat Altima? Dekat Altima, kita ada extra 1% profit reward untuk setiap profitable trade yang korang close. Contohnya, kalau korang close trade dengan profit $100, korang akan dapat tambahan $1. Nampak kecil kan? Tapi bila korang trade consistently, especially high volume trader, that 1% actually accumulate boleh jadi quite significant. Dekat broker lain biasanya profit tu jadi stop dekat situ je. Tapi dekat sini ada extra reward layer. Okay guys, nampaknya itu saja soalan kita untuk episod kali ni. Kalau ada sebarang soalan yang anda ingin tanya, boleh tanya dekat ruangan komen.